kubyara ntacyo wabinganya, ndetse iyi ni ingabire ituruka ku Uwiteka, uyishaka arararama agatumbira ijuru akayisaba yicishije bugufi. Ndetse abanyarwanda bo hambere barabyuhaga cyane ku buryo no mu ndamukanyo bakubwiraga bati gira abana, maze Imana yabaguha ukabona imibereho yabo n'imigirire yabo ishimwa n'Imana n'abantu, bakavuga bati ukwibyara gutera ababyeyi neza. Si bwa mbere twese twaba twumvise izina itagishaka. Ibi bikaba byumvikanisha ko icyo Imana itaguhaye nta kukihatira kugitanga ku ngufu. Ibi birimo amaronko atandukanye, ubukungu, ubwenge, urubyaro n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi mu gice cya Meet Me Up Today munyemere tuganire ku mateka, urugendo ndetse n'ubuzima bwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, nta wundi ni Dr Edouard Ngirente. Urakaza neza mu gice cya Meet Me Up Today. Meet Me Up Today ni cyo tuganira ku mateka y'abantu byamare mu bintu bitandukanye. Aba bantu baba barateye intambwe babinyuje mu bukorikori bunyuranye, burimo umuziki, imikino itandukanye, urwenya, politike n'ibindi bitandukanye. Baba bafite urugendo ndetse n'ibindi bitandukanye twabigiraho, natwe tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Nguhaye ikaze naho njya gutegura igice cya Meet Me Up Today uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Dushime Evode. Yewe Ngirente Edouard ndari u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'amategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakora mu nshingano nashinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ngendatira indahiro nzabihembe n'amategeko. Imana irabasha. Minisitiri Dr Edouard Ngirente yabonye izuba hari kuwa kane ku itariki 22 Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1973. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Coko. Uyu munsi mu mwaka w'2024 Minisitiri Dr Edouard Ngirente akaba ari umugabo w'imyaka 51 y'amavuko. Mu rugendo rw'amashuri Dr Edouard Ngirente amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Rwaye, ni mu gihe amashuri yisumbuye yakomeje mu ishuri rya Groupe Scolaire de la Salle Ibyumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru. Nyuma yaho yakomeje amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yize ibijyanye n'ubukungu, akaba kandi ari mu banyeshuri ba mbere bize muri iyi kaminuza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma yo gusoza amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Dr Edouard Ngirente yigisha muri kaminuza mu ishami ry'ubuhinzi. Akaba kandi yari n'umuyobozi muri kaminuza mu mushinga wari ushinzwe kugenzura ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Nyuma yaho Dr Edouard Ngirente yakomeje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza izwi cyane nka Masters muri Kaminuza Université Catholique de Louvain mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yo gusoza Masters, Dr Edouard Ngirente yakomeje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse mu by'ubukungu izwi cyane nka PhD, aho yasoje amasomo ye afite impamyabumenyi ihanitse mu bijyanye n'ubukungu izwi cyane nka PhD, ikaba ari impamyabumenyi yakuye muri Kaminuza Université Catholique de Louvain ni mu gihugu cy'Ububiligi hari mu mwaka w'2010. Mbere yo kugirwa Minisitiri w'Intebe, Dr Edouard Ngirente yabanje gukora imirimo inyuranye irimo kuba umujyanama mu by'ubukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda. Dr Edouard Ngirente kandi yabaye umujyanama mukuru w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi mu mwaka w'2017. Iki gihe Dr Edouard Ngirente akaba yaragiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muri Leta ya Colombia. Nyuma yaho ku gicamunsi cya tariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2017, Dr Edouard Ngirente yashyizweho nka Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Ni mu itangazo Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda yasohoye hagati saa 7:05 y'igicamunsi. Rikaba ari itangazo ryamenyeshaga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya ariwe Dr Edouard Ngirente. Maze bukeye bwaho ku itariki 31 Kanama mu mwaka w'2017 Minisitiri Dr Edouard Ngirente arahirira kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Akaba ari Minisitiri w'Intebe wa 11 mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko akaba wa gatandatu wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Dr Edouard Ngirente yagiye kuri uyu mwanya asimbuye Anastase Murekezi wari waragiye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2014. Ubwo Dr Edouard Ngirente yamaraga kurahirira inshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame
yamushimiye kuba yaremeye gukorera igihugu cyamubyaye. kandi ndizera ko afite imbaraga, afite ubushake, afite n'ubwenge bihagije kugira ngo n'ubumenyi kugira ngo ibimutezweho bigereho, twese dushobore kubigeraho. Ndamushimiye rero kandi mwizeza ko bizagenda neza. Tubibutse ko uyu mwanya wa minisitiri w'intebe uri hagenerwa umushahara mbumbe w'umurimo ungana na miliyoni 4,346 buri kwezi. Agenerwa kandi inzu yo kubamo ifite ibyangombwa nkenerwa byose. Ahabwa kandi imodoka imwe y'akazi ndetse n'ibikenewe byose mu kuyifata neza bikishyurwa na leta. Ahabwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda 600 buri kwezi. Ahabwa kandi uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo, ririmo telefone ngendanwa, telefone itagendanwa, fagisi, interineti igendanwa n'itagendanwa, telefoni ikorana na satelite ndetse na antene parabolique, byose bikishyurwa na leta. Minisitiri w'intebe kandi ahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'amafaranga y'u Rwanda 600 buri kwezi. Ibi byiyongeraho amazi n'amashanyarazi, byose bikishyurwa na leta. Hiyongeraho kandi uburinzi buhoraho haba ku kazi ndetse no mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Hirya y'ibi byose, Minisitiri Dr Edouard Ngirente ni umugabo wubatse, aho afite umufasha n'abana 2 b'abakobwa aribo Audrey ndetse na Pasi. Ngayo nguko amateka, urugendo ndetse n'ubuzima bwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente. Ni umugabo yemeye gusezera akazi ka banki y'isi kamuhembaga umushahara ukubye inshuro 5 wahembwe uyu munsi, ariko yemeye kuza gukorera igihugu cyamubyaye. Ni urugero rwiza ruvuga ngo nawe ibizawuhugiyemo byose igihugu nikiguhamagara uzitabe. Munyemereye nyabashimire mwanije umwanya wanyu tubana muri iki cya Meet Me Up Today. Gusa bararikiye kujya ku cyane cya Meet Me Up Today cy'ubutaha. Komeza rero n'ikiganiro namwe hamwe na Evode ndetse na Sandrine. Amazina yanjye nitwa Dushime Evode, reka nsoze nkubwira ngo teyamo tanto.